tingin tuwa na siya. Dua. Tuwa na siya. Kaksakin kat Molela nukewa. Silipan. Siyawan faga. Ang wi kumpe kaksakin kat. Kung lulap lange. Yenari kat ka na lulap. Naknas pala when siya rol damlalenis il sukingin na. Kailangan siya rol. Ben men na komisyon sukuan fineka tatuwa masimit katka level leo kaksakin kat lola kumdal sa kangen mang lasan sil damdalen damdal kenar Paing ko wasmet Kosrae nabanon sukuma damdal usienge inge sang kesat kanila siya Okay, ukulan mo siya. Banget.
Tigin. Kaya. Kumong ba siya ka? Isa ko nga mute piya nga. Kahit nga, di la me patakongan. Masak na sharing na. Nga Kaya nagkan wala. Paing. E vinasyon sa ko room. Okay? Kung yung shape, kad me, kadin continue share. Alright. Kung ko nga malan, matuwers Sacramento nga. Man kan siya kipelsi nga. Kaya kulang malap, kaya ko usli. Tamlay, wes na ni Ismail ba, usi kong sukular, ha? Kulacnsap ke. Kulacnsap ke. Kulang malap. Well, digin kong kulang malap, metas Sacramento. Refreshes lalos na financiado, pels todos umla, inge na kadeta ka na kaya po communication talasha ke pelsinge. Ta metigat fact na meta nas, wana bel na kayo matigin tres kale wiowos, mat na kayo walas ko sain sui kaksakin kat ke pelsinge, Molela. Nagadesit pe kalmunin nutrition, like, share, life gas lowos ke pelsinge. Kade somne altigin tres kalenda ka, ikesla ke proe, to yang nagatfa, to ka nage me, fin tigin kom kekadin si bausi slide as bakas makanyagat, nagat aro, ta fin de to yang nagatfa som nage me,
kunokon na masingia. Kosliengan, Shamit na likos, casting this anakalan a cry for deliverance, a cry for deliverance. With that being said, tingin Trescal, tingin kanta ka akollah pa mitlasha, mitigilat sum na mit nakeproyo, kada usot pelo. Right, lulap. Mwe ko lumisilipan. Masimin in kaksakin kat. Inge alanay kan lagat mo jun len sa singe. Alengan nangaliak na si kiyak ne. Prescott, casting mo, ne Carlo Trailashi, yeah, Conyers, Georgia. Conyers, Georgia. Oh, you can cut me off anytime. Then you can cut me off anytime. Ngan mi kumbena in sa sakin daga. Loman, negar lota tale, yebe pat sikra, kafine, navlene, enis. Kasi si mama, ashki background on ma, me, kufla sa po siya, comment lan, may sas chat boxing goes kain me, interact with us, goes kain si first marshiru wasan, mama shiru wasan kadin ganda kain igelin mising bangas pela siya. Si pela siya pa, keep the major. Maasi magat me ene na kadin daga litip yokli manakayo pa shuk Molela in Jesus Christ ngi pasha. Wangan chipe kadin mata loang na kay sima shikma era paikat le kat miss out the main thing. Keep the main thing. Na ba na ngara any windows ka me sa yaman mangan malishong din. Kat mata ke chon singa lakos fason gosh. Pange genix ko nage Molela Jesus Christ. Apa na ngara akollah siya kadin wiowos alu lekil tu singe. Nakat fa ko about our ding alat fu mo nge pos and pos ako taka nake akflati and betun on course. Na ansela limsiliban. Guess what? Dali siyam ko makadet kaludut kenge masamsam kun nage me cry for deliverance nge. Nget lane ke dila me kapashla nage exodus lan metash melema. Indi fokalgi anchilosa insomna ngoye. Enti madasum kuna exolis ka refuge wenge. Mange alena me teshish falge bella. Teshish na pai. Nara pange me precision ke malangata. Na pane ngara kingawala limster libandaga kat alen sisilala kat daga ni wanin. Kat daga ko sindi kat daga in fact mama kaslan gada kalimia. Nakuswikat daga ni usra tem la usra. Anagya kalimia kiso gaslong udit ko singa dit ko ngan. In mo kakat laga din kain. Alen na kasas na run lem Jesus Christ. Matlango si fun na masyamatal ke soror lafin siyaksing. Na syamatal si nga fact na po kung finis som na kiyan si ma. La tao si nga som la. Siya singan kung finsom na kiyan si ma. Mil siya soror la siya singan wean. It's an organism. Kung may siya sang na ki microscope. Ang may konek la siyak na mode. Pangilapan me kadema me ushnya kimalan gata. Nara Samsung wadat ka akketeyac nga malal asap ko me ngalong Samsung wantari. There's some deeper layer kimasi ki Samsung eh. Mana kadin pakanek. Asa per sikilen sum pakanek na pay. Di ki concrete evidence ikashalan kat ki excuse singe. Nabagat kay nakakatayak eh. We pray kin mayen lami pungulgat kutingi mga immaterial. Immaterial mga nasilipan. Nga kina akkay ko was. Wangin si mga kumkan fungyang na ke. Kawangin si pwedeng makatkan tufe. Pwedeng lang Jesus Christ mga fun na. Baka din na nashke. In the last 40 years, yang nga usumla kat pakafok weli na kulacnsap sing. Katara na lang sila na kaya. Revelation singa taka kumindiwa na nga. Along yaw siya ko. Lakan na mise.
Na ikekla na sikngan daga shamsham na siwos makalansapan. Nimet kum sa fashikin kalansap singe. Nimet ara kalansap singe ara na kilang silom. Kum tia lang si sun mo ya si mga sune. Nga kaksakin gat. Masilak na tume na si kimastal. Dikin check up na ina. Siya karanganan ko siya yang ngaul. Mark singan sikyak na sik. Nga foloko kay mas singan natin mga sikauli. Namamdaw ki kek na si kasi mga liek. Anget la folok la liek. Na ki oyen kalansap lakam. Dawa kinsa yamit. Tanga tena perke. Nga walom lang sunot lang makuduklaga. Pa siyamsa kung ito ka siyamsam kina. Usi na si shme na si restlessness si. Sleepless si. Falpe nga Seattle. Sleepless in Seattle. Sleepless in Seattle. Sleepless in Seattle. Napana nga wake up, sleeping lady. Kat ini na ka din pakalap. Lame develoko. Jesus Christ develoko. Uda ka introduce siya kinasish. Jesus is coming. Is coming back. Paano si Felak na lito? Kung ka ito, tikin. Ngan matalte kain. Efate na tafungle. Komlege ananaya si Lucia kin kiepo. Matke church. Ngon lan gat. Peter il ngeteng na. Komnan ka siya kumekiepo. Dahil kaya takato. Levelok. Komlege katsaman. Takatte na ima. Katsaman katte na lalfungi. Para kat na kol na kolalum singi. At na kalem ke oyan mo lasha. Nga efo ka nga kan fact. Nga pamitsingan. Nara ki nga ikek me na sike aban sintan kiya ka. Oh my God. Chance sa flashy look bang. Nga fin de loang na ke na ke na si Pinoya masikyak na sike. Witness. Dan kaya witness masikyak na sike. Dalikti ka witness ke na mo. Siyaw na phone selection na revelation ng God for lucky. Tene na nang katin nga bail off le fakat kain me. Katin nga bail off le. Fakat esmak le tamalipan. Parang alle loin na kaya usas ko kung suman. Nga loin na kaya usas ko kung samsung kinan na siya. Ay sinda niya. Nga siya nga. Machenchun. Minsan siya mautokat na siyang katindi yang ngawla na kaya ma fataka siya is God Paing controller. Nara nga le nga siya nga na pangan long yaw usas ko kung samsung kinan. Nangalle ke na pa kadin even pa ma katara ke yang ngaw som natin na akin siya kat nakataka na ke in relate na ke person of Jesus Christ kadin alle akostan na ke next 40 years which is God el controlly katin na katrat naman ya ang but we don't know the attitude large in siya din ang okay God yang ngaw even kung Molela emana siya emana siya pang machine. So yok shipen from tigin. From na siya to. Mo, so you tell me. Finkatara war in the last 40 years. If o katalik na ata siya misenge, we are young. Young natin, palakin cancer. Mas singa te alena rampant vinan ko siya emit. If o ka misenge, katliye oye na ke, shafalat singa wangan unweye. If o ka diabetes singa, matkatak la wutla niyam singa, kung di matata niya si hospital, ng alal pag mga lasafut le. Kaslan ka dakilam yung si Daniel sapta siya, kasi nga luwan. Kasi hindi ang title siya. We cannot keep doing the same thing over and over and over again, expecting a different result. Pasi sa ralemi lang na siya, matamalutud. Ashik! Then mawangan. Consistent na ikan na laim lang. Kung na pattern na level lang, wan ka no, medyo kung dahil mutskusta kayan. Akollah o yan. Akollah. Go to the other side. Baka nga, insistent na laim lang. I'm saying baka kat, me,
Kung mga tangli, medalya na fukugo, daksinin na ma. Amusing Talik kayang nga ulo, fangalik fasladari. Irelik. Then a balance. Then a balance. Talik Obesity. na, siya talik na ta siyang TikTok. Na baba siya som rek mawal kosh. Talik ka som lutot flokote, ulege ko. Ngat malikat merke. La pasya pel kat sista sin talik na ta siya. La pasya kat sista, mtali dugi kastan kat. La pasya kat sista ke Netflix. Ke oye siya. Kat expect talik na ta siya, talik kikim siyang Skinan ka? Di talik pinani Rocky Run mangi. Dahil siya kumda na long likiyac ka. Insien na kialosa. Aseluit si mataka na Kosrae ki pasasi mataka ki wosa siya. Sasi na finan Kosrae. Naki blue skin people ngay. Sasi. Chorus siya. Ana kaya noon siya mga lipsila piya nga sin metar Sacramento ngay. Kung finlongon sa kumahausilan met Sacramento, Armani ke, naki pasya kayo, cylinder na kayo, kung kaya long fin kung meton siya. Siya kasaksyalin na size mau na ba Nara, makatakain akfashing ba? Kat iplak limnistilipan, siya ba lang si wikatyanga, iplash kaya bain, so musikas lang gata, textually observe it, lamefak kaya. Nametigi mga gadin proyekin. Nakakatkan sang na pacl, sang na ikuya pacl. Ngat daliyang metlash meda, dalrek magan commentary. Commentary for kaya papakasiya, marek magin meda. Papatipikim mo, metlash met matalash met nga. Papakasaya mo. Commentary for kaya met nga rek magin meda. Ngonlan God pacl sa rek magin. Ngonlan God. Ngonlan God. Napanin nga Fina systematic way si mga Molela kastan kada, use it. Use it. Kadorek magan medium siya in fact kastan kat mayen. Kadorek magan concept siya ma. Mosis kadilan siya mosis mesin bongan. Si kalsa ko kalrek magan. Inge mesin bomingin ang kayan pela phone siya. Patorek magan da kastan kat. Aspetifies o yes siya, Alan kulacnsap siya. Dalam sili banbangay kata makatin luang na kaya ngate taka na singa yan namdan singa ngan kain taka matan di walang simen mangan sin mweta Molela si bakatash kaya at nagafaka kastan ka ata mwetan kasas na rin Jesus ngate taka samsam kainin na alu ngate ka samsam la alu si kuminin na pa pailang lang Jesus Christ Relationship siya na established. Not religion, relationship. Not religiosity, not religion. Na ba na nga gulo gas lowosan, sherry like kaya mga singa may Jesus na foloko. Jesus na foloko. Shikla siya man yeses. Convinmet lang ka at singin na. Convinmet siya po siya. Get out of your comfort zone. Ingin na. Takakakagyan kumanuan convinmet siya po siya. Fakit kastan ka ata may din lom suman, may din kal suman, sisko mo an, ingat talikin kimalan kastan ka ata. Tiyapelin mo tulbangay. Kung vintikin siya, same thing. Lemnister siya, same thing. Tapasin na kaywan siya o siya, priest siya. Katikan tasano mo akollah siya, fin mo akollah siya, at sukin kanek mo tayo Molela. Tatuntuni. Katin na katin ka ma, meto longo lalkos, fast singa lalkos ke longo lakalaminsis. Get busy. Fakalik kastan God. Get busy. Get busy. Ali nga, siya mga kapangkaskin na ba, siya mga adamantly pray kaya pa, kimtawagan niya administration change hands. White House. I'm not trying to be political here. Dajakta, masimata ka na siya may nga rek makasya matina ke insurance, kasya los ke food assistant, gas assistant, na kainin ganik siya yan san karangan cash pelos, nagipel si Maldel stable. Matawagin Elon Musk daga walal Trump, na mga katlila, ash matawa cut ki mga. Nangatakam tak pray.
Broy, wiowos, broy ken White House. Ilan masil wangan ladari. El wangan lagi petsia dari. Kung di ka nesta manilan mwet nge, bangon mo malan kat pa kumrang. Kat papel karangan katin mas, mwet siya na finena. Ay pel karangan, el siya shiksin malik. Napayaneng, mwet merking ito ka kanaw stand siya. Katta ka na nga nati ka chud pa being displaced nga na. Dalik soul siya nga oana siya, dal US citizen, katiya. Tasakta masima yok kemol siya pa. Look over your shoulder na sin el siya mashiksin malik. Wangin sa makasi. Panginan siya matakakya. Nara wikat. Wikat indutul KahsInKol. India tan genulan mo ito. Paing na nakin ka na siya lamasi makatin na kayo. Nga challenge siya mat kung na kayo walan halo. Nga telya laluf ka luman. Nga challenge siya kom. Pinkom care na pa sin flock lumo. Flock siya ba nang ipa sikiyac kiti fukta si likiyac siya ba. Kung care sin flock luman. Kom nakmanas. To the right thing. Bangon mo din kars na ron Jesus. Mataga siya push siya problem mo ang Facebook. Wikat mi siya nga. Kamalutut mo siya. Mr. Liban, may ashirum matigat fast na meta. Kulang malap tiging kaya akketeyac ka tram-tramin me Paing kat ke wakas makin yigat ke masih kat ashkenge. Jesus level loko. Jesus level loko. Alle lut na pailal. Bangan si velak na lutu. Jesus level loko. Kamay nakawa ko sa ako lang nake. Ki me foundational truth shima from history. Eternity past to eternity future. Jesus level loko. Kagada ko lang nagya. Masinge painan taka ikasin siyas nga nart nan kaske or malan nganin kat kai si. Kadinale siya na pay masyarsin kasaw. Flok singe siete sugna saptakos fosingal to disngal alko sakkalim. Misye lalalfungi mo lalalfungi. Siete sunga saptako singal dolu singal alko sakkalim. Utakyak siya. The next prophetic key fan siya makantasano pa. Utakyak siya. Na Jesus la taka matanayin bukan niya nga matnagaywa utakyak. Church pa utakyak na. Comparing na ke second coming data ka na ni ke Mount Olive. Ako ki betari masing. Takarin kyalim ke la Jesus la floko. Flok singe lette sit ba flok mta. Isus la eke menjera taka serve. Letta ka in nanan ko. Letta ka in nanan ko. As King of King. Letta ka in church. Lagatli malutut ke mande afarni msinge. Tigin na tagaw siya siyami nga likos. Molela siya pa. Na siyos na kayo. Siya put everything in God through His Son Jesus Christ. Katlila saptaon kos itkos alkos ke Genesis. Saptaon kos akalimya audilan God la lorela mwet. Elaudi. Nail rela sila malakanaw sila. Tasakta Noah madit Kosrae la Molela. Make was lal Noah. Faith lal Noah. Kat kandi nage pel lal Noah. Taka nage 2025 tana it's the same concept. El rela tayo kanagin molds ko 2,000 years ago Calvary. Jesus and me having shakshin. El bangon kat na kayo, according to John 3:16. El loko. El fact na sin matamalit kat ka, matsapa, leso mako infagul. Sin papatamal. Na loko. Falok singe,
kakat mwet Kosrae akollah nage. Compare nage 40 years katliye katen na fat na paila katen. Nara lane flat lan mwet Kosrae, especially malam kagadak fletching across the globe, flock tabanani malam across United States. Kadinale, be mindful. Fingat akfalatye lenan mit malam. I'll shit me nagapakanya. Kagume wiowos. This is very chilling. This is very, this is very danger close. Danger glory, danger, imminent danger, imminent glory. Gas marriage is my imminent anytime. Nakatita la predestination lo yan, heaven or hell. So heaven, that's imminent glory. Mayangan nasum, if you can put your faith through his to his son Jesus Christ. Kung life ng Jesus kami siya mulyak yung maguluklong. Katuntasano ifenching itala ka glorified, so that's imminent glory. Na shelo siya na put their faith kaya it's going to be imminent danger when elite na kaya hell. Naragatsid pa na ko. Tingin tres ko, ikat na masing na siya. Lento ka comparison last 40 years, like the next 40 years, siya arching point God. Wanang akketeyac Paing, in fact, next 40 years, which is God control. The attitude large in CS for the next 40 years should reflect Genesis nike Revelation. Ako lang nake-floxing. If you got 10 or ke young also na, then we must come back to the cross. If in the last 40 years was an apostate stage, falling away from the truth, then come to the Lord. Come to the Lord. Wangan masyayan yoklibi. Urik malong fella, wangan shipel. Sifac, Solomon, the richest, wisest man. Vanity is vanity. Asyeran el tagafat mo, pangan. Aral na. Meton kostong tolu, Jesus vanite fact. Come seek thy kingdom first and my righteousness. May nukewa ke belang noa, patram from gingemante fara, and what? Metal kosien mol. Usi pitcheshe. Welcome to a Maryland. Welcome to a Honolulu, Kona, Akfletchelen with Maryland, Texas, Seattle, Kadak Fletchelen with Maryland. If it ain't chic me pelching, Makadak Fletching and Kakat Akulan Mutakyak. So we must be rapture ready at any second. Kat the moon machine in the some from picnic or uniform ko masyayang plan man fella singa. Agat ka mo lingin na breeding singa sang malangkat sang malal Masikara kat mo taka lututang singa kadin some from kun flock one lame. Elefloko. Naro manigid life tingin tres ka fa man Jesus lefloko pang si fellow man lutu na ke sermon no. What can I spell and chipana? Akollah. They picnic shibadashking. Genesis 3:15 akollah. Akka is using a bit gun. Flesh against your eternal, your inner being,
flesh ngon madal. One fok ngon madal. When a kelly saptan me ko kelly. Malu nga tikan to wen. Tena go. Jesus ven al fact. Fella singe nga kom men kom wiya. Jesus ven a kelly me. Even kom langs fella. Even kom langs fella singe kom songa. Just one side and the other side. At the end of the day, heaven or hell. Now, with that being said, the true kaksakin God, wo on lugan taga kestain siya, singe na kataga samsam inakaye, or makin scripture, na nge na kadataga pang na singkat. Laniti God siyamit nga litgos. Kadin fakullo. Tingin tres kadataga royal. Tako yung nakatsum na kaya siyamit nga litgos. Katkulo malap kaya aslan mat na kaya wak. Tingin tres kal kada usi kun me fast namit na kaya proy. Kat fast namit. Right? Kaksakin got game. Yang an we come in pine with wish na ke o mauchak taringan kada flow ko penaki. Kasi me fac lowos ngan gadi nakalin go uspe. Yokshipin da kanila siya. Kulo. Lapanang fossil umako surak ngan. Belsing o shantam lao siya kada takanike. Okay, kada akollah translation in fashion mit ki belsing ya. Ngangashe kumin we apply. Ekasta po siya kinsingi king apply ya. Mama shiru usan goes usepe na yimdan gat na anaking akalemia siya pela siya bakataga proy na panang basis ng session kumin wikat corporate prayer elmana ilingsi elusie na pa na siya ganita la awiye na naklasan ki maswas pelan gat inun wikat na panang kibelsinge kadak fashi proy lasha nakat fashuang nage akketeyac magat proyeken kisam itnge ulit gosh se ashka pacl benake exodus to fokdelen met matalash finen melim nake en sasia selos in belgio finen goye kateni proy kulo malap na sum gat papa tamashin kasao ke kama kumesi na sesh in the kakketeyac kim dulash kil du singi ke gat ka Paing sifil pesi sin se da keni inakkalemmi na sumlapan Srui kaksaklash ke mojingi. Komna na katsisya shamsham na sila Abraham, Isaac, Jacob. Katsisya sisisa na kilang siya pa mawin kulo siya fan na natin daga na fail. Inlutikat eto kunya to yung dolo. Enwaki elel mise. Dahil molyak to kunya dolo, soek. Inakkalemmi na katangla. Makuluk na kewalan fela singi. Hell and the grave. Kulo malap kilang silum na siyesh. Sapayla met supplement da gasun be met lash finen Kosrae. Kaksakin be met matalash matis sifac. Inge loeng nage gospel singe Paing singe. Inge akshukshukye. Inge orekmakin insang ta fekatle. Siyam singe katuspe na folokni en makadash kem singe. Kat kaksakin gum gat papat marshin kasao. Ke plan of salvation lum. Kaslum da gainak esmakin yekat. Ke mol mabat siya kumako na siya. Kumusipa na siya kadin siya na Molela. Nakatlang si eskatyang. Inshakak saksing na fastikun mo na dum. Panagipel singe. At prain fakulo malap na siyum. Kaya ako lalashin ka inda ka. Insham kun ko siyam lalasap. Inakalim ya kapasla. Nakemula siya. Nag-deeper message maske. Inusya na siya sla. Kumtiya mo dun. Kumitala me ashirosha. Maingin akes makunyikat pe. Metlash mamta. Kipeli nasyo la kipel singi. Initala. Kumtap nalos. Ilos ingan woyak na siyum. Ingan pray ke mailos ashke. Ekat pe matalal fung ikat pray ke alos kipel singi. Ingasha pe usi comfort. Mayin kat na kewa. And they'll crave at different level.
lulap kat papa. Katlip sila ki wixing kel naket. Aya pekel damla lismail finan guam. Kasi si makat nagin kaya ki pelsingi kat pray ke. Siya ulas na kayo masak namdak ki pelin yokshala. Nakmanas. Kasha metlashinge. Inke wotyak in pray na siyum. Siya ke kasha. May nilsa kulukla na ele kaya na waryak. Na infutin papa. Lan siya ke kain belange. Infusek. Metlash pe mamdain manasla lamuno. Kat pray peke. Elosma ash hospital ki pelsingi. Kaul. Elosma patyak pe na ki emergency room ki pelsingi. Kamata pe na kan le kong tagain in room lalos. Kat papa kat pray peke los. Kaya finne kat ma 4-4. Usaksa ko engal. Nanakmanas. Kalye manos. Usi physical healing lum nasish. Yokli ginagawa spiritual healing. Kung batakta si maita eninalan manos. Panagat mishesyum kat papa. Miracle lum. Miraculous healing in likiyac. Fin matlash na kayo. Katyetuin pray katalik nadash maptatyang benagi kapur. Manakanla pe kipelsingi. Akkelemina silos. Lamit saplum bol silos silos kapur be. Yakishipin kasakiriklum kum sapaya makushush. Indalala sinin koslalos. Kalmekin la. Wangan sika na kalum. Namesik na silos. Inde patatle mo ningan lalos. Inkan sik kumbeli na kayo. Katmishesyum kat papa. Inche tu ingasha metlash. Makakatagay ni kipelsingi. Kishipin cash assistant la. Food assistant la. Kakash pelos. Ashke oye in cheber di kipelsingi. Kishipin social policy. Ka administrative policy masikyak. Ka administration lasha. Katmishesyum kat papa. Inashliyeten lan met kollash finan White House. Ka finne nagkakaisi level. Ka TSHS. Ka en nagawa makasha ka in tatafla na sin metlasha. Katmishesyum kat papa. Yok lagi nagawa makasha metlasha. In ka in shugin ganik in self-sufficient. Ganik milos ka pain. Shugin ganik lom. May ka in masayak kashpelos sifena. Katmishesyum mo inge. In kasha met kollash White House. Met kollash ki United Nation. Met kollash ki Arab Nation. European Nation. Matan fel mam daurela decision. In karangan petalik nadash marsh ke solsi. Oye lalosa in the full weli en milos tikiyadalik nadash awaya. Kipelin mayon. Kat kaksakin gum gat papa. La revelation lum dagana shish. In kain usina shish kadin siyak ke mangi kayo. Kasha pe government lash finen evasem. Ka finen Kosrae. Ilosin kain loang na kayo. Oye na kayo may losara sa falgi yang albesum na. Mangi effect. Livelihood lash mit Kosrae. Yoki ginagawa ki gospel singi. Kat ng gat papa. Kumin kain awi kay si nawa kay si eninamas fall na ki makumakia. Kat check na lalalfungila. You're still in the command center. Direki man na kayo. Panang kataka pasta yetom. Siya kikashalom. Kieninalasingi kayo. Kikadakulan fast na meta. Kat nga siya kipelsing ni kes lamangon iwan na kayo makataske. O kaya mga matalom kalan ng matalom minutyak na en katashwe. Inlas langan fok na kayo. Insuasik makataske. Awla ke kalan ng matalom. Inkol kay sisiyaw. Inkan pala. Main siyaw mamakalemye. Kitutral milong lakos. Fasin kis nga lakos. Kat papadamasin kasaw. Kat lalal fungila kamera inge. Panang losya en vulwas kinuktungin may unlom. Asa po ikatla. Kinem, katfakloma lapnasyum. Amen. Kloma lap, katefas na mit. Mausya unsa ko lash mwet. Lash ke. Utalas walang ya. Ngayon ni kesla. Tagani lasha. Nafa kataga na kaya akketeyac. Ka read lash maasha.
kepelsingi pange unsuko makate lipsilamit kepelsingi klamalap klamalap sin metwias anagos lipsilake unsukongan metwias ke odalas walanga pangan katfinsak bemo odalas ke mitaun kayata bentaka kalin kunay kun lalosa ngalam ni silipan pa dagain wigo skill du singe in from kun ikasing di sansifian pa anke screen and go stiengan fakmo a cry for deliverance sietang nage Molela na dagage samit ngalit kos first sinage longolan baskeo na panangaro kipelsinge kikosita sifiana ngay me esta in mo katkain surang nake me finish display makatarata me koskain lipe nara ke ngakalem yengan ke samsuko bakat lutut kunge kadetala shamsu klamngal bagi pacl lemistilipan na daga benkasan ke context historical context fini literary nashkain in sam kadetake sam nge kat finiloang nageta na it represent inner thoughts lan matsi mama alanaan in siesha panangara ngaliete shislan siamit ngalit coach ngelen misingea lafakya tong lan metlashmelim kipel si mafakyak mo yang nasilos mo apeni kosya somdikian chiwosa nashke nan ka kasin fun matsinga and apeni na panangara taka na sishkatin kain nan kala taka malutut singa ala na fal na kipel nara kika chamram kisamo
kung finloeng na ki siamo, elepe na masapsi, mit na ki masapsiak ni Migoshki, masapsi nga olmauta kyang sil Moses ya. Karangan yan in mashlon, taliksi na sin papasi, kapapasi, taliksi nga nil, somno rin papasi. Vertical relationship si bangan. Nara, katfindi na ki masapa, nikko may sinakatsayak, nikko marana sin katena mashalala, kakatena man, inga shaulang ka felatin, kain mangan. Pasamsam kanya ka. Relationship silas na sin katni, covenant jingan, kadinalena loeng na ki. Without God, we're nothing. Papera soka sapta singalon ko fasi kat kanara pa palasha. Finkadil wangin ke te kansikyak. Eka sabi sikyak mo da etena tangalya kilasha. Afina tangalya kilasha kakatilaske. Nara samo el anas bun saksinge somneke endang ki saksinga. Naki katsamram ganda ki soka sa vertical relationship si pangan oye mga kuminkarangan in maslok na sin matwiyasha. Wala saksing sa ko. Soka sa ilay na masa bakon ko, sige masa baksingaul. Nikom makmas. Men mangan relationship na sin meda, nikom gosro. Nikom bushapas. Kaskaski ki plan metalanlom. Napangan distinction si mga kirela na ki siya na ki soka sa. Naragi Sam sa kumatakong il Sam sa kumataka in maston Sam singa luma simle sin author si makatashkem singa. Fakla asabas mo salong lusin Sam. Itngal dolu mana Sam si uklam ngal na phone na. Fakla simle sil David. Nama Korah dalik na dalingan Solomon Amen. Eten, skosin na sin Moses. Na skosin siya, lamngal siya sin siya mwen, wangin papatama. Anonymous. Talafa kaya, te kalme pa shikle me kalme yan siya lamngal siya ma, wangin author kengan. Nara uskat me na ke me, kadin siyam ki siyam sa kuma, kaditaka na kengan siyamit ngalit ko sa kong Masimalash kaya ba, it expresses a period of deep despair. Kipelsi mo deep despair. Ano nash masyalaliksyon ni tonkati. Aro kat matawagin kasinsyakan faithfulness ng gata. Narita ka ni, ano ka din mo, kami, ilfastigi ka. Malas pag mo kain o yang aspek na naklan mit madalashma inapo ni sumdikian melim nara tang lalosa del tang na sinkat kespin bange distress struggle del ke connect comfort del ke supe connect comfort del supe sukla efoko abandonment jinga sikya na paetok katashik na Samis singe esom na kain mutawaek akketeyac. Okay. Ngam na nakin mwet. Let me bring me down. Let me bring me back. Nganliye God in the lens of God. Ngaliye na ki ratina sila nge. Totole. Na mutawaek in somin nan ka na ki redemptive acts. Na ki oye makat iloralan sin met matalalos nga. Papier, exuda sivinanitia ba. The folk laligian melim, somnain ko eye. Na ingin na, kin matawagin nan ka ki, wondrous eklan kat nga Aman matawagin ko na renewed hope, renewed confidence, faithfulness in God na flok na rol. Naran matawagin Tung, ama, ananikiyak na sil na kilan kain loeng na ki oye mata maurekansin matlalos nga. Namamtak taka na sil
esmakle silen sumna ke sincere conviction jilal inga nanga ke nara kilmatawagin Tung ne esamek mange o nama mutawaek fishesta nasil namata ke ensi nge bang Seattle George Washington da city sing ashking pakian bitsi direct living in Seattle that was sleepless in Seattle and just Kosrae vakma sleeping lady may sira katnta kuflam dulle shishi begat kuflam dulle ke ba ashma wakrikat ashma long shikatia pasikyak nasin Sammy singing he was unable to sleep and rest. His spirit was overwhelmed with sorrow. Alena tuwas kanal el pala sa persi napangakalimila alright mutawaek kasinsyakla kame katin si sile pafakla kufla mutulle wo sistabelin mutulla inananakla me fallenara spirit ala alena trouble el shukla me top na kimalashkenge napane ngara ensi fan naman nalendawek nan ka kaya ba kung di kayo pwede makatune mau bene, we're at the bottom. All we can do is go up. Na pwede ko ang patatle, samya masing KahsInKol God. Guidance matagag KahsInKol God. Peace and restoration at the kagikatndawek. Sumnar yun God. Nga fa ko inge kisipin, toko sa simitanen Israel nge. Akketeyac kesi Samuel ngolon ko fasingala ko ngolong dolula. David el sumnan galsil sola mel suminara. Na ba fak kemri tingan fakla inge ngonlon lem gatwang indelagal sol. Li skenan gamasinge sol el toko sashi. A shikana kol glory lala fastlakal. Kulan isen ke level sitin. Komonia TV sim tatan remote control an. Atena ek channel lan. Kung kay na sindalik na dumaan, adelva natin shun you fale. Pasikyan siya sol nga. El paray wangan masikyak. Skinan ka nga kumin met call siya. Kat paray katil de wikat. Skinan ka masingan. Na metsi bakan ko na klay fo. Nara inge ngon lem gat wang lalagal sol, singan kuluksin lem gat akollah yan. Mwet kulacnsap la sol, elos wak na sil, kadito, ta singan kuluksin gat pa akollah kom. Niye? Laye, sa pwekat, ta kadin shukshimit ma ita shidel ki arp, ta ki pel singan kuluksin eutyak na kom, Mwet shidel ki arp nadal, vakin siwekom. In shalakun som shukshima indaka, in kan laman awiya kata nanaklalan. Na mwet on si padel shuking nang pa fakta shukshimit ma ita shidel ki arpan. Asap, elda ka uson sukong ke pel singin ungekun distress, sorrow masikyak nge. Nara kisikyak na sil, Sol nge ke nga nalala na tani lienge. Sol sap ke na selos. Sok masimit samat ke shidel. Usela na yuru. Simit kalensap lalefak na sil. Ashwin sinadal ches simit Bethlehem. Ngali elaril na ita shidel ke mayon. El sim kul palaik wolamal. El simit ita mayon. El lalmet mit ke shamsham. Lem kadel welal. Na shibanan kamasing Sol si makol United Kingdom ke yang angaw siya El tatapo din na wangin masikyak ke. Naging akketeyac, klorilan gat fast lagel. Pangasisin na si kumkat finegin met kol siya. Ushenurek malasha wangin. Kaya nga siyam nung ganda ke pel si machuda sil
itak lagi matamalutu dahil elso munilya na elo suswane sila la maties na maties el taka nagebetya te meshe jangalla te as wangan malra ni kinasafla wangan impact lal kadi sinsin kin kadin tawyak akmasala mga sikyak na sish na papel singa sa desap David el taka David el met diyang sipsi na chesil sa pala David na yol sol winani forsago atangis ko nanalafin to call ke pret e siya back in India wine nanalaki wine basic som na rin met yokwal la siya huwag siya masang nanda lawot na siya masoka siya kalim yung beba mange naraki David to ka na yol sol mutawaek kulacnsap sol laro na yung ansi lang siya e siya lalatain el pamet siya usma may unatala na solid sapta na siya sifac ngarul na lang si David lalanta na inge kulacnsap in pel siya fale pel na kayo ngan kuluk siya singkat utyak na insolo na David ele sarp na dala si delke kung nalike matlash nge emas asay nga ni Eureka ano natin siya pangan nangan kuluk siya som resol elam ngoy aswil bewole pangan kasi kyak kasama resol in bel geoleng sasya gospel at yon akalimye ke fasingala ko fasong likos mo nga fulia misla wiowos sergia misla singena misla laksifena panga esot na siwos nga tie esot ana ke fella esot nimet forskning akatoas o nimet sangen pasen lembangen nara ke peltima lemel we matamalutut ngene fakla sieselo semo the kakanolek na pa fakki sonsingal dolu longon siela tukun sel fak mainge il arlena toasin siel e akalemina sielos mo ma fak na pa siwos siesiwos at kakketeyac na para the spirit lala anain toas my ilsom sap matamalutuden will break it chimney na paroy ni fio kakakla ni nget hindi fio ata na fio eklesha pangat toas kinganin chimeta na panangaro malutut kita kayo nakkalimina si ish la me ash o yesi madeta ka nake samit ngalit ko siya eta ka na siya katindi nake past wonders mama sikyak met ma asabel sigilen taka peel the layer na lamtawak ke exodus lan talignin kat nilikiyan itcha pa na le kapsa pa nake okay kedal te foklea den magia ko siya nom silo siya ke me shine lam in mo angel of teaching taka te pacl at unalos na pangan siya wonder sikyak fa kain siya ora ta demonstrate na ke Passover feast si madelemo akfulat ito na in kain chud basom te mangali create scene kain ora deliverance na siya los the cry for deliverance sing chud pangetang di usnga kian masingen na nake reflection ke faithfulness ng God. Inga norela asabel mutawaek lima ke ngat-ngatin metlala na pelsin mutawaek ngat-ngat ken in the lens of God na liyak na pa deliverance nga. Na ke deliverance nga usin na siya renewed faith and confidence. Na pangigesta lak mga gigesta ke oya siya nga nakatwasum na ke Mwe Read siya nga belang ake wiowos na misilipan ng daga usipe kata perspective ke pesi kata lutut ke siamo na to ko mafinjak mga jisko un ma commemorate me exodus and metash mele na finan ko ke yok na kaksakin God nganu si utala siya yung
Alam Mr. Liban, pela pangan ngan kain uskumme, kuminda ko gasla, vineko, Right? apartment. Kulo lulap kya kasi yan ang wuwu ke background ching wan mai si back yok ke lik akena Srui kaksakin kat ke me ako lang na wuwu mati kinala lang ata ka nam ta lut ke exact notes to inda ko pa na lakala mi mo siyam si oklam nga no phone no para la puksing amni in sias na ke oyen mola sa mising compare na ke molan talinisin kat nga takale busin na po ka din kalan kela Mga reflect our daily crying ke mola sa right ito ka kumli kas ka ta siyam ito ka ali sim lane ali busin ka din kalan kela makatas ka nga kat folok na ke kasnan ka ta genesis na ke reflection yok na ke tram kin siyam nga kumaso ka na Molela pa siyam kin yak ken ka yan siyam Molela lan ka tal da ka proy kaksakin ka ke molela makadil sang na selos nga katape akala mi mainche wubu Molela si pa mainche wubu nga proy on kaksak lalos nga taka fakat mainche wu yok makadil esin na selos nga na even ka ti molela lan ka mainche wu nga tana reflect pa lalin lalap si may tigin na daga reflect na ke en lan mel exodus lan en mel na inkoye ka exodus si mal tram kiningen na click na din ka nga tagal gen ni chep tagal na Mount Sinai o yan na kay wa ke Israel an click na din ka nga ta Israelites taliye molela makatil sang na silos mainche wu na dal ta ka ngayon siya nga sumasta pa sang kulo lalos yok pel lalos tanin ta sang kulo ke me on ka proy lalos nga me akyok ye be kanin kat pakantan los liye be inanichia lawangan kat flat wana kat Deliverance ma siya shake up ngayon siya nga rela sovereignty lan kat dali Molela dali mainchewo dal sang kulon na ke kadal sipel di flat lan kat sing somos like a proy lalos nga ke on lalos nga kadali sama pa penoriken Kosrae para since 1852 siya itong Kosrae ko may chimlak in sang kaksakin kat since 1852 siya may Kosrae si mas tayo may tonso ko ka proy ko in sang akflet ye gospel si mautel ka 1852 amo aspeke alang fenchel the flight lang kat Siam nga uje pa me inche akollah. Ar siam mau ito ka wanan siya kan nine siyan with talik na tingkat nga. Tan akollah ito ka kaksakin kat. Masing nga yok pa siya pa. Kata ka worship kat wanan ar siam ka proy matakin sang tali siya kan nine siya ka din mataken si ma ene na nakadin akollah metigat ka kaksakin kat. Na mali na ke practice nga really masih na ke practice makatandara lately for the last 40 years na ke into ka shaken na likiyac nga payola oy even ko me preach ko me takan worship God kung sumne long shenria mutawon ta pro at least 2 hours ahead of time bang man train ya ka ke luto tinga Bible Institute of Los Angeles kung ali shaken na insyong kung faka kasnan ka at the same time kung proy ta insian mat nganin kekla ka tramram ka inner being lan mat nga kaya ka tramram kan siyam nga inner thought process nga mga yok sipe ariving kung pa mo may deliver message nga ditiya ka din som ako lang man duto siya mga wiyat al reflect pa siyam nga malan ka na kung som proy kesla insiyong katanikas kung ako lang kung sangkas nga na sinmeta katala utsak. Nang proy pa kamay mautsak nga. Second lang sielos dan be receptive. Receptive na ke me kaslan gata. Yokshupe. For the last 40 years, kung katap may sumalo nga tipe na show up and deliver. Tati na show up at all. Ko, tal show up the pacl. Narain sielos
Tila kapasna ke machi main na taka kapasna ke kaslan God ka wan matali news mang. Oyo yo na pwede pen kaksak proy lasne. Reflect Molela lan God. Main chiu umay lusin na shishne. Kadin alle sangkulong na shil. Falet plal. Si ben siya ko lang in me. In siya ko lang kaksakan al. Na sipe. Kule kumali in kayan siya na shalaya Christ. Lain may cold falet silang fela siya na phone. Kalit na din kat nga shalaya. Shalaya siya mga. So na isyus la shalaya keldari. Ke siya mga. Faka na pwela asin kanigin mo. So ko fan na lash mga ito ka. Bagat liye. Sikyak ke 1,000 losum na. Fin siyak sinan. Siya yan mga. Katope siya mga. Liksinin me. Faka na pwela. The will of God. Me silang God. Kadinash ke siya mga ito kay nakes makinyelos pe. Kenalan God. Lang silang God. His will. Nangakom nasikom siya His will. Genesis ni Revelation kada loin na. El train molikat. El finchak lala. Lang silala. Will lala pa. Ito kake lupita toluya. Lupita toluya. El te pacl foloko. El alim matay. Mat na kumain for likiyac. Taka na ke Molela siya. Na inkayan pe ka siyam akalam niya pe. Me. Kata siyam kame wanay nalya force pe kaya. Kata siyam le akalam niya. Katan makinkol aning kanaus na enemies. Bang kata siyam imprecatory psalm. Now with that being said, kumadiya na mix up kata na force na kaya matikin treskal chamram kunyan pa lamen ngan na siyaw na kalong ulat akalam niya. Mandak akketeyac ke siyam ngalikos kanta na praise God. Kulo kaksakin God. Mena paye kalmen kaksakin ka alun na sin God ke ngon paye. Chamram kun mangge we can meet. Fingomet ka na inner being thought process line kay shimit nga pala sang smosla proy sang smosla unyan kaksakin God. With that being said, and we've been kasi taking interest kanina ali kaksakin God ke matlas melem machi mga ready ito ke oya singa fact na sila taking interest kanila their attitude, their mindset, their belief kalsong niyan melem wana dan talaya pa na anin alun na sin God uspa na so no kaya kata isulan me machine na kaya alun na venture kalsong tala kapamato inge likin po wala aspe ikshi daga ikshi patak way. What a divine inspiration. What a with nga fashion and with na wana katila ko lapetani. Ikas na inchen papa inge likin po da aspe ikshi ko patati in sanketelos. When we have that mindset in some kanilang gamit, ngali action siya tal talaya ani nalulalusan usom. When I know she mentality state of being lan melam impel sila cutting and fashion it. That's their attitude. Now watching an alo siya man attitude like a bapelan might yan. Talaya uska din ta sum Tony kaksakin God. Wala kaksakin God ke matlash melim, matlash melim na. Inge na piya na kemising 2025. Piya. Mga ina na critical thought process ma ito kay inner being ma reflect me Molela makatil ran sin melim pa ina ito kakalim ke siyam nga na siya. Mana pay sila katitay flight na intermit mana pay sila katitay pay kaksakan mana pay sila kat insya ko lang kaksakin God pero ko ka checkan nila kadin taga mga yokspe. With that being said kada flot na tigin treskal and taga akketeyac plungan tigin kumpulo man la pinona pel na kaywa
the float contract na mit. Lo kaksakin ke takalomanin kain wala kasalom no ke Sam na aksafie ke sumanyen babasi makat babal na akollah na in lena hengen in suman pena ke me provision jengen anan from ke me na pe mangen ke skum from ke ngen Wow. ngaspe na nga me ale palai kin from kun me babasi ngayen Kumata la your role eh? nga one nga katna fin sa yata ngam da gas na rol dak logya flausai pen el na in exchange des pay nga sum na what year and phone nge mun nga sum ngas pasok ngan bakanek na tepuka pasi sara nim singe masinga truk na ke tepuka ba ko tang singe nga siawla ka mun ma ke man sanga ke smagin ye ke Ang gusto ka ni taxis, kung kulang nga mo. nga fakin la mun faxilan ji ke palang komlie fukunan ko ye kom fin pranak tepuka je kom sudda kaskia massanen met mata mele mapa ma keteko was finangan pang faklal ngatagan man kan la na bananga gigatagan ke malutu chi mga taskenge katkulo nga kan wi sham ko no nga wela del kashi ya bel dio gikas mata ko sai kanin mga en the nesimum da in farol nge pa nelelen na papa si mga isam nge papa siya papa stende del muta meta fashion dikta slagin bang bastende laulal papa alik pous babat mel prain ma stanley kosakima na ne lelianil muta na lieleng na simet ma losin met ma ngai da baba ngoyel sang notoriety na si inge singa pa baba check baberisan dito na po baba singa melin tawe bayak ko na pa nangaro baberisan lalikan sumon yok pagel baban ko the closing got Bigyan pounds of na ke kring siya kung fakngan. Alle kring in tram kun. Mane arsh mo de tuyak tram kun ta swalel na ke machi mainan tram kun ya kara kasi na kan karang in paip singan. Kaya kung fak mo wana nar shuwa siya wana nar kalim siya ma ina in bangan mit matuyak shamani na alle kalim na ke generation after generation. Kading te mitsiya ma singa. Na pabe na lash mit melim nga ama support ni na support usi ma soma. Ankin na mitigat la lash melim ma we actually somne ingoya ke plan pelch. Anikin na piel la pagina finja gin na kalemiok pa. Arpusiesi la shampam malus na le shuk ke be na shi kliknatas mai fata ko pet ke generation tuku. Kadini wala na makate launching with clash. That's the key. The pai key na pai mai tai to wani machingan chwana tuyak mo ina na le karangin ya kulang man la. Omle ke ga cham ke samit ke itkos ko na skenan ka kaya kalendio ko chaman na ke progressiveness ke shonotche Now bombangon na tuya na kyak often na lap ako ngeta pe envision na ke defukla siya na ke katna ka mada tayo tuwi na bange tuwin mastunen siyentrik mga ko yema del innan somne in ko lil singan somne kelusya singan fashingan lois pakan defa de tuwi na to fall ma wangan pe pangan eva de tuwi to fall ka taga na lila. So the point here mga ke derive ke samit ka ko pa ke ka tuani in akfalati tuna ni ko smisenge ngalal fang himastalik force enan kan nim akfalati ngatalin na sima eninain kafasektalik sinata us mele kang along the way kada sum na uye ngatali papa si in mutawaek force nga lala ko
ngati karngan niya si Fiona karngan niya dan kia katalikti ko pe mas to siya wan lamit ngayon musingi katakain fatamais di mga mas to asko wan lamit ngayon wakla ni di akma pa involved pe ki mga kachama ki exodus ngayon kaya chaman mga musingi kadin na kadin take our time loang na ki context ki mga na det fattigt du I mung leie, da pray leie, ne should be fast na mit. Mga na kadin loang ako yan na kedel shu na sa singe. Delita kala pilom fast ma bien ma deleric makina, medelekang. Adeles makinus lo malu si som. Aba samsa kung ito kayo nakayikat. Confin ewi akfalet si exodus lan betas mele mam singe. Ene na kumin si fena tako na may kisya matalisi. Inga norala oye si makamefak na singat kulo na malap. Talaka na sikiyak lemet lash nge. Akom kilang ka lang bako to in lumakat panmoul. Or at the tap me line lan mit meleman. Emi sing. Pangin makatin na katin da kloang na peel the layers. Di kinanang, chuna non gosh, katsum yakyu. Chuna non gosh, katsum inda we volleyball. Chuna non gosh, katsum inda kashash. Kunda isimusange. Bellash kadin fuck civilie wolan alan gata pang. Nara enma orek me akfalet wenge asha. Kumkapen tuwi penain kumashwe. Anorella kasin kaksakloman na singat. Wala si long kan kaksakin ke. Mayen lain sim ma kat akfalet ko malem singe. Konfin ma me fushesh skeliena ke kome som diki apartment luman na kesina en saya go move kesina state na kesina state. There's message ashipe para gadel mutawaek o yesinge. Nara sap madut pangatin ala akalin masikan sin met melem na mo melem to ko na fakla o yesingan sikak na selos. Na dewan jak fin fact ne fact mo ilostera kain singan som ne melem tayo na nastlenin sangkulo silalos na sinkat. Pwede ka kiyokosan. Na makalita ki masikiyak ki Second World War na finan melem. Elilo. Alright, lusto ko ki January. Paing usiya na ki perspective makataske. Kadinte mukikuin makat alina eki kakada sumna nagi tuani marek nge nakatsum anayin me tenangetang di naki mama file kadin kaksakin katke. Ki bespin program marek nge ewangin pel may election na rekline ka akketeyac mga manimeta silaklak inday site inday mongoy eman gan lalak fletsi nge yokshipen wetokle kaksakin kat. Napangay maluto da kadeta ka naki maritsinge inridela ke praela ke nakat fast na met. Tatas ki samit nga litkos taba akademiyak nge samno lasap kasin akwoye pelin o ngaye ngawoyak tang na singat ngatang ki pasalalap el puro ngaye. In pelin o ngaye nga pre na sinlem ki fung na phone nga salak pug in broy. Tasak tang atiyak kain ko nayak misle. Nakat fast forward na gait kos. Yalemele siskatle na. Yelevat na si filin wiowos. Yeldile lang sikat. Yeletiak paye ulayang lal na sish. Yakadel man kan la in bakoten. Yakashkasak is la en sin bakoten. Nangafak masinganan ka yok imita pa inge. Lakalan kada wangenle. Ngay fa sam na rikma yoklum olem kat. Ngay fa sam rikma sakriklum in belmeta. Ngay fa nan ka kima nukewa kumtara. Ngay fa nan ka yok rikmalum. O kat manakewa kumura matal. Wangen pesikat
oana kom bakat si siawrek mwen kom akalim yakalo min mashtun matan vela kika lom kom Molela metlom full nadal seka ben nadal Joseph kiko valiekom o God elosyangen en lol in mea rarar pakanye nga akollah off palal kasin nga sharom sharmalik na yen nagewa Porsen palalaplom ngurle kalmen sharom sharmalik fin vela vela rarar kushush kom fashastein no tapalak oflal mea falkom tiana kandi kekolya klan Moses Aaron kom kollametlom ana si sherbert Abang Mwe Read si makade ashkem singea an kaksakin katke kosnip shelabe fasima vakmo naki matalan katan be na malan katalen na matal apa na ki vaksingan metiki kade fasna meda kat praile avakat ka naki akketeyac mash ka finin long las konlan matlash yata finen melim katagini praike Mwe Read damit Kumkula malap kat papadamarsin kasao Kika treat targin gaslom siya kumungyang nake emol da kake inakalim yun na siya nakewa makal ngayak kin gaslom wala pelsin nakataka in riti kalututun gaslom mola siya ikle kula malap na siyong kat papa kilang silom na siya gaslom daga na siya kaya papamatan nata siya inakas makindikat inkaikat and nudikat katlalal fungila kalmeyan Mwe Read singe yok yung ingain isungyan kasi sish en nakewa makatafula katatafula ke ko makatkal ngayak ke ko kumesin na sish takatlal fungi mamoy kinye ashirum ingan kasha matlasha kewa ke ekat na kewa kinem kat papa kat faklo malap na siyum amen Kala na kinafaka likiyac todo ma etaka kisamit kalit kosh kollois man kain dana ke Molela kin kain si utalash yata inaklons konge Lokaksigin met wiashke utalash yata finen melim
video singan mga shuki ke yatari ke fashion na finen Kosrae wala digin polin dignisyon mwet ke wa masom na ke tagay ni finen Kosrae na me any sangan ka tang alal fungi mo pa influencing en lomalu e bang Paglo malap ka de fashion na met ki pelsinge na kadam tawa ke Faseluo ke ka stensa seluo ke shams konge KahsInKol ke pelino ngai kita ko ke me stensas commit nge vakla ngawo yak tang na singat ngatang ke pasalalap el por ngai in pelino ngai nga pra na sinlem ke fong na fon nga shalak bokin proy tarak tang atia na kain ko na misle na ke shams ko lal asap nge sham kin na ke oyesima me el balakin ka finne mutsikan balakin cried earnestly all night for God to hear him. Proy fong fon si kishipin mamatanilya katabalan kan lupsha me pashen kayoklal tanglal na tena laman ikekla bakla but was disquieted naran mutawagin Elia la mesingi na pataka ke fosakon ko sa wangit merichinga ta it ko sa asfakla nganget ke fung na fon ke spin na naklok pangat spiritual downfall sige me matani liegen naklalan ngana na ke paingi sikyak siksivena na pangen si man matawagin KahsInKol na ke faithfulness lan gata lang yelemils siskatlena KahsInKol mwet Paing yelevat tiena civilin si akin si wuyi kat kan si wuyi shesh nara effort lalain shuk me comfort el mutawaek si fena second guess el kibelsinge na pa taka ke memory tinge fakla elra tangan nget ke fon nget lalan ma ke ashma wakrel ashma langshele yok na mwetigal kalin na naklak ngati etala me nga efak na kishipin me downfall ke spirit lalan ke nget lalan el mataw second guess ni so min chukla me singe nara el chivenam tawak anayin naman me el yakın masikyak singe napasikya fakla nganan ka kilin pa somla esmak yepespes in belometa nganget ke fung na fon ke spin na naklak ngananak paingi masikyak na siksifena nanan me el chivena kensail bange in shuk na spirit of comfort chinge na enzimal di na kaya pa analan mo God is keeping me in trouble. I cannot go to sleep. I'm being kept awake. Anen pangan o yesima el me nan ka kaya. Naran matawakin ngetla na met kata. When ke KahsInKol ke ka faithfulness ng gata. En sige pangakita ka kaya. En amo aspe yung dari. Komdi ke kat mwet nga katanda kliye maging lens lasha jivena. Nga kuminan lima in the lens of God. Na pangen si mayas makamdak taka na sila. Na pahit fakla, kingayas mak leka, kingayas mak nga wele. E kinganan ka yokkel, insiyak manasla. Ora nakiksinsiyak sila la, yelem ka del siskatle, yelevat yan as vilnje oshish, yelet yelang sikat, yelet yan akpaye wuleng lal na shish. El foloklepe na niki wuleng na sila prema pange. Ye kadel man ganla in pakoten,
Ye kaksakin isla erin bakotin. Nangafak. Masinganan ka yokimita pa. Nara. Tukunel being so perplexed. Pacl. El pacl la. Kakadel siskatle. Nail mutawaek nan ka. Nake loyal laflangata. Nake Molela lal. Nake mercy. Compassion. Likina lenga dang lina ke kaksakin. Now, oye my patatyang na kaya ngayon ka feel completely baffled, ka perplexed, ka puzzled nga makilima in the lens of his own eyes, his own retina. Nalikinan nga tang lina ke mercy, compassion, na ke langgalang God, ay analan diye mo kadil kaksakin. Nara ilakalanakla. The nation is in distress. Prelalo sa tinatople. Kaya nga siyam ka na soil intro laga. Iltatapo din nawan masikiyak. Ilikin to ko siya siya. Tena sikiyak malkiya. Dahil si makatil ngat lalakila. Parang nga fakla, sin na pa nga kumin kulacnsap siya. Sisaklut. Akatabal ngat lalikikat. Sin na pa. Napanangaray na kadin continue in relying on God and continue to examine our motives, examine mamashirosha. Kadin din nonchalant me rest on our laurels, mama katorela mitari. Len na kawadak sa siikot, hindi wala na langkata. Nara esabil mutawaek, in mutawaek, nan ka o yengi. Na nakifasak singaw, nakilongulan. Fakla, il mutawaekin ngetali, nakikasima mamasikyak mit. El te kain si fena, nan ka kimal nan kan, men fututule mal nan kan. Kinga fakla si kain na glory lal, sola fasla kaila. Nasking ngetali na ke oye si maklory lan kat asol David de. David lak masala. Sumtain ni mea, leon na takoy na klugesipo. El sang na pao sein walin leon na. You tell me what that is. Arm of God parik mangan. Nagina masila sola ay kungok-ngok in courtyard lala awangan matakoke. Pangisi mga kuminan nga teng nakaya. Nara, stagluk. Kaya nga fakla, Isabel nga teng diye, despondency silal nga. Makil siya na nga teng diye na kimulin metlalan. Ilana, oye si malwalangan, ilana osyo ko, blind niya kimatay, diya kiyang blinder si nakaya. Naralti ka nalaliye, na kayo, maanmit na kayo. Nakipel si ilakle nagfototole nagislongon din lalaan na ilmatawakin sumsyu counsel of God. Na pangan determination si mataga na sila. Naramdawak fakki fosak singolan fakla. Nangafak, masinganan ka yokimita painge. Lakalan God inwangan le. Na ilmatawakin ngitlali na kimawu makatilorela. Pataga fosak singal si. Ngay fasam na rikma yoklom, LEUM God. Ngay fasam ako rikma sakirik. Sakirik singin ba kasakirik. Lomin pel meta. Rikma sakirik kalan LEUM God meta. Naki-Passover siya madadifukla siya pa nga mandari. Inkain, akmasayla na Srui matanlom siya. Angel of death kate pacl tala. Te unia kanon lom siya. Pangan kasakirik si masyamanyak ngayon. Na inkain itiyak yang nanakinorala pret madalin uswalal dal intiyak yang nilo sindem da sanuin pulolek pret wangin mayak pulolke. Mendel enain me silaklak tifukle.
metmelema apeni som likiyan chiwosan. Ngatali petse singan na kimasi-masikiyak nge. Keksudas singasman nge. Nara inge na asabel mutawaek palfak nge. Ngay fanan ka kimana kay wakumdara. Ile folokla na ki mailita ki istrulan mit madalalosa. Siya taka ki kasakirklan gad. E nga fanan ka yokyurek makalom. Na oye si malaringin na pa ilte taka na oyelan archaeologist nga may sumnain ko na ekmange masimal kilen ko na pa. I'm gonna dig very deep in the past treasure, the wonders of the whole. Ngang mo guaranteeing ang strike goal. The archaeologists nga sumin connect na siyam-siyam nga ito. Masila lasap nga siya. Ile pilit layer nga lang kan connect na pa may memsi. Ke treasure lang ka ito. La fakaush nga masikyak ke Exodus nga in part the Red Sea. Relap me angel of death in Passover kanin mange. Na folok lam dawak nan ka ke mange. Napafaksilal nga. Ele sud pesum pakanek la mesikiyac ke en mesis ke sainaya. Ka masikiyac ke fino sainaya. Ka finne en kenen. Lesom in syuk falken met matalalos nga. Ay penake met melemeskin shike retrace som sinan ko yang. Nara asap analen travel il som nage Exodus siya ngatlalin ke angel of death unleavened bread som nage ukogel dal Red Sea kapaila del corner ma ikekalik me Red Sea siya den vale. Pangin masiman tawagin na connect concrete evidence kay mange. Nara taka na sil ilan kan dikshin na loeng na ke. Na pacl sum na ke ni lemistili pa ni check piangala unsuk kas ko emit yak ke wosa siya taka na Kosrae. Na panain taka ke singalon ko funny na tin nge. Anan taka shamsham kun na ke unsuk ulal Moses. Na kung finliya unlal Moses kung may flok na nag-exuda singal may kors kung may liya unsuk ulal ng fakla. Na Moses ya mat Israel unke kan unsuk ko inge na LEUM GOD. Nga fa un na LEUM GOD may nil katangla kesi katangla ulana. El sisla osha mat KahsInKol in mea. LEUM GOD el nien Molela nakalak. El pa Molela. El katlak nga fa kaksakin. El katlak papatamok nga fa unke kin kafletlal. LEUM GOD el na siya metmeun. Inel pa LEUM GOD. El sista un metmeun lan itchap at chariota na in mea. Captain masamade mit elos walom la in mea siya. Mea wala na afanolos le elos tiyan dilinit ni kapun mea nga yota. LEUM GOD lepo leyot wala na akollah na lepom leyot fuklalik metlokalok inipsisi. Kikatang lakala na kum sisalos na siya lain kom ke fulla na lang kaskasaklom kum isakalos siya wana mapaw kum ukfin mea o ekofa likiyac flat na lang. Tayak siya sana siske si en lala na mea kay kayle metlokalok il fact nga fa ukwelos asukolosi nga fa akketeyac me kashaplalo si eis manakaywang alang si nga fa fayla katlas na tig eis malalos na kaywa tasak taki mong sifan na LEUM GOD na met itchap o walomla. Elo stili oana ledin kof palkalak o LEUM GOD sen mastun kata oana kom siya oana komin matal wala na lom. Siya ka na ramen erek makala na oana kom. Kung masula lapom leyot, fela
ukumla mwet lokaloklash. Kirshipin lang si kawilum kum aru pen la mwet siya kum Molela. Kikalum kum panolos na kefel madalsium matan fel alongke elos rarar kisangin. Mwet filistelos keok kitanin fung lalos. Mwet kolan idom elos wipe tanin fung le. Mwet kalanalan Moab elos rarar. Wangan na palaiklan mwet Canaan. Tanin fung force nga patadi na fellows. Kelos liye po kalanalom, LEUM God, elos kofla na mukuykuy, oana yota. Neke na metlom, kum Molela likikos, elos taklefash, alkelos le. Kumusyalos me, akollah sa finalsyum, en siya LEUM God syulela niyan matalom. Sien madal siya si fe na masayla, LEUM God, kumefat ako siya nito, mapatpat. LEUM God ilfak, nasin metlal. Lakin kenek, singaliko, aliye, siya klapien kenek mamata, wimit, fashke, kusya matay, inmisle. Amoin, masikiyak niya pa, asa, ano kaya nga faka? Ilde so na inconnect na mga ay connect na pay kapasing kapay la ka del split open may asing kapay la angel of death pass la mwet passing through nasil geli mga this is defining moment Israel ingan falafin kof kay kekalik Nara papolil fatakato kin fakla. Kimit ke fale ki awun kofnge ma sisiklen si den fale ke ilana baptism zi. Baljaman ki si korin singal fa sin gilu al fak ma mitlililak. Makina ko sin sa masikyak. Na sin mit madalasya wilan Moses meda. Elos na kayo am tayo karangan yaklan Srui pakanyang siya. Pang pillar of cloud siya. Elos na kayo fascist na miya siya ki woye. In pakanyang and miya elos na kayo peptides na oana mit fast na kol Moses. Na Petrox sige oyen Molela silang kat nga ko ana sima tekan kanaus la. Na pauskat menike Fojak singal dolu vavak ma okat mana kayo ako mara matal wangin pesi kato na kumpa ka chorek men kumakalim ye ko lomin mason matan vela ke kolom Molela metlom full nada Jacob nada Joseph na falok na nike so mutawaek lalo sige ilo sum na itche bapa taga ki fos ak singal dolu nge singal mekos nge na kat singe el tengana si kat wangen spesial kat sta sai aba fani na ke fos singal dolu nge fos singe fakla ke ko falie kom o ka de lo sangen skinget talie tausin ye lumatako si sham na sin mea bakno kon si mataka ke metasta ma el fashion gova lemel fashion gova nin no ing palal nge chise sham na ke oye masikyakel no seulala the cat is still in control nara fact la ke ko falie kom o God elos sangen elos lalin mea rarar pakanyenga o kwelaf palal kasineng yenga sarum tral sarmalik ni yen na kewa Pasien pala lulap lom ngirle. Kalmen sarum sarmalik fin vela. Fela rarar. Kusus. Confess. Sasten no. Tapal la ko flal mea. Fal kom tiyan na kandiyac. Kekolya klal Moses eran. Kum kolla. Mwe oana si Sherbert.
Na insap ta singi mafakla. Mo si Sharon call la mo da si Sherbert. Someone yak samsu ko nge sham kun yok na ke comfort na ke fintrack na ke cred deliverance silan gat nge. Mga pek trap si mataga in akademiyak nge. Esap tukun o si mal ko flam dulla ke. Na ngit la ni samwek. Ke sham mata mga read fan naktari nge. Na mutawaek in pray ke meditate. Na okay. Inge na sharla. Inget tali na ke miracles ng God. Aba na ilfak mo. Ngay fesam. Na rik mayok mo God. Ngay fesam ako rik masakri klum in pelmeda. Kolal is right in. Nga fact. Masinganan ka yok emeta pa inge. La kolan kata in wangan le. Ke kolom kumula mwetlom. Full natal check up. And natal Joseph. Nara anain si matakana sil asa bingin nge. Elnge tang hindi na ke orek malan kat ke deliverance lan na sindalik. Israel nge na ke mama sikiyak nge. Elnge tang liel as a redeemer nge na. Elnge tang liel na ke kaksakin. Al mutawaek in reflect. Na nge na lesum na ke in kaksakin God. Praise him when it connect na katsinge incomparable. Why si kate kan compare na ke? El oli, el metal, el falet lena. Narelo fact mo, oh God, managawa ko mara, metal. Wangin pe si kata na kum pa ka si siya recommend. Kung makalim yung kolom, masun mo tan vela. Ki kolom, kung mula mo itlom, full natal Jacob, and natal Joseph. This God is matless. Wangin si kat makan kap siyak na kiorela lala. El God exceed every false God. Mameta akfalati. Nara Sam tol mo limigo singaw yung tagan akketeyac. Kain siyak na phone. Nga fact na sin LEUM God. Wangan siya na kum. Kung mga los le siya manas. Dikilos siya ka. Emat sa kasap dikipon met fun met. Samit nga si singal diya taga penin tao supun makasing fakla. Si was lomo God. So ek esun ka siyaw. Ta kumain kumaramaus ngak. Wangan siya na kum. Sama ngal liya fason kosh. Wangan siya ka siyaw na kum o LEUM God. Wangan in maston medin ka siyaw kain. Lamayak na siyum. Sam siya fuk singal dolu fasimekos. Wangan siya na LEUM God lash. El matalang yen falet. Eksuta singal mekos fasingal siya. O LEUM God. Sen maston kata. Sen maston kata na kum. Siya na kumin matal, wala na lom. Siya kayo naramen na rek makala na. Wana kum. Pangem matchless si mga fakaw. Incomparable. Kung di ka kapsa si ka din nagkikatsing eh. Ara Maika, matsimit pala si Gelfaki. Subtitle ko, fasingalal ko silang eh. Wangin siya pekad wana kum. O LEUM God. Kung nanaknas ki makuluklan metlom siya pain mule. Kung tiya shuke kaskaklom netok, ako minsiyewo win fakak na siyesh kime lang si kawil. Nara, ke samsam ganyak na ke kofa siyanging kan mange enlal mange rarar. Pakan yung akollah enough, palal yun yung sharom malik, pasen palal ngurle. Sharom malik fin fella rarar kususyak. Asa pelge usi phenomenange. Elge usi katin ngetang diye oye masikyak nge. Lafa kya la mea rarar pakanyeng akollah enough, palal yun yung malik lan sharom kan mangan. Mange doing lan God. God is still in control. Elara sikyak ke crossing of the Red Sea.
sikiyac ke pakan yang ma me sikiyac pagedal sum ke eksuda singalya nage osun lan dalik din gat nge nage final Sinai me pakan yang matol tol palal sarum kanin mange kusus mga kalimya kalan gat rasamun ngulay ko sit ko nga yavaka o kat kikum ta kol metlom fashasta yen mesis fela kususus af kaklen ka shaume kishbinta kalan kat lan Sinai siya katlan Israel kumrata of matol in patat na fela aksuksukyak en siya manasta na sami singel mutawakin kain pinpointi agaw mangela it's all God's doing Eldila somin lief totolan ngat katlala al matawagin ngatang lief and ke pakanyeng en los apan la en milos ashung lange el nanan ka kesiwa siya pay fash mit lakal sagak mit lakalklal siya panalla sharom al kalmalik fela fela lierarar all of ukweli wana kris yem tan lemkat tan fela na phone Narake isman nakisafla yasing nake kung fashasen mea eta palla ko flal mea a falcom tiena kandiyak na pop demonstrated ke falilan lem centuries to go ke me advash fin ko fama tamal du dalielo sa pider ke adulepe sike fakla a falcom tiena kandiyak ke kolyaklan mo si Sharon tawag kaya nga mesin bungan ke pang na sin Moses na ke Deliverance a Deliverance si matram kaya pang na ke katangla inaksiko siya kilos le kumkola mo itlo mana si Sherbert si kaya o yasingan o yasi penangan ke taklelo sin kan fale ana flock of sheep me pasamon ya ke samit nga lalgos fastam nga luo na akollah metlal oana si Sherbert a panalos na sasta yen mesis. Shepherding si penang samit nga les nga dolo fakla nakat metlom siya siplan unkoso na tum fasot kulo na siyum mapatpat kaksakin neto sam siyo fastol fakla kusinetala LEUM GOD el pao urekatle ekat malal kat pacl siplan ni melal nara implication madaka ke maluti singe samtram ke meditation na ke miraculous rescue lan gat na sin matlala nara takana ke asabel daga samtram kin ko flamutulla lalgem dawa ke sam itgalit gosh orang ataka samtram ke sleepless in Seattle sleeplessness singe el wolegi forgetfulness. Sleeplessness el oyesima keep you awake. Forgetfulness el oyesima kumalyalale. Sum nage sinality ma. Nakikachamram kin nage forgetfulness ka sleeplessness singe kachamram ke wakefulness. Kikat wakefulness akatana watchtower man si matafin mangon lom sim tanget talila enemy at the kong ka mwet mit upgrade noros para pang watchtower o yes si mga kuminas kaya pa nga kumin nget lali esama ke mawula na kadelare lang siya takalet tesh na kimulit makatas kem singe ke wondrous work of the Lord in kain kashala metlashma apeni uslom senri siya somni in koi yeta ko echit ben afologonolos tane ken silosa God bless kemelutu chi matagain kashakat nge ngakaksigin God kemelutu da belang na silim siliban pangema ngaken ikasek namala ikashalong Ulang malap tikin tres kali kum sham ke me
supernatural power with sovereignty land God na mutawaek yatago. Kat kain sum na ke Genesis first. Genesis sabta sin na met. Lila tram norel. Manage wan kasha fel. El tram Dikina ke liberal studies ma kat kalam ke tram kinyak mo explosion chiparel. Tabing kat sum na ke kachilal April mai shik up ngitana pacl kalam el tram na manago kasha fel at go. Rikle. Now we should have no surprise. Get the God me sham the New Testament, Jesus el control. It shouldn't be a surprise for me and you as Christians, as believers. When in la lekiyac letari causing Genesis. El from the managawa fell. The apex of his creation on the sixth day is human being, formed in his image. Na bang Molela el taka kespen el sheko el pagmata el langsikat na fun na may directly naman God. Right, taka shami sungai God elita mindshell elita na pay when and God had promised he will never leave us nor forsake us. Na kaya oya si mga kumayat kanya. Na life ni mo may matalas melement alito pe. When up to that point Gospel on way Kosrae Yayangaul up to June 6, 1942. Evingatli me December 7, 1941, Pearl Harbor, Shikla. Te mokliak pa na Pacific region. Nataka shun en Kosrae na warning niya ki melam ngatari ke April. Pasasya taga April, you need to warning ya ki pas June eno kondan sumnigan Kosrae. So April, May, June. Malam na luway tak yang. Week sheme dahil na mukuila som. Nangasong liit na evin gospel on with ya yang papa matat mas ne mata kia finan malam meta la me spiritual. Kasi ma tikin treska from kintari ke. Kasi ma ikke Genesis nga. At talayan long milos elkanus ta masma from kanya ke sourcing about long shanning was front and center ke matlash melon. Because from the spiritual leader tanya dal alu shafla ke chungan mekor. Alu shafla jorek talayaki. I'll move out get chungan on course. Because the claim about Chief Shilan and Melon Belchapa. Papa Polita. What call she Beshayan, but Papa Nana Charlie. Papa Shipe Shayan, Papa Songra Shualuka. Key leaders in Tuyak. 312 people. Men and women and children. Rela told forcing a Lu. Alu shafla. Chunga non gostal move. Mal tolu en melemne shendrik or cross shendrik chalu som utke inge ko som en lalpapa yamatoma. Shasla they were told in April met nagawa melem in and relocate to the north side. Pearl Harbor tafana shul. 90 years pass. Gospel soon. 1852. Tana tafala tari with wolacna. In Talaya, masing pa yung nagaling taken to me aspect. Kadin likiyac in siyas kaya kadak fletchilan man with melam mo. Tal Talaya lom siya nising us. 312 people, men and women and kids. While told in a shantrick across in Schaefer's lesson. Chunga non korspang. Met mata ngay lalal fungi. Pangay sign si mga liye me
lom nuk kalom alus inge inteliak utak som welalus sisakuluk ke masya aro oya singe ito kana sikom kading kalam ke siam ignalit kos katli ito na mwet plus melem itatar yayangol up to that point gospel ashway Ogos sigayange eye shovuk itnalakos. Molela si mga kumen focus na kaya pa sikiyak yat tausin losom la. Mataka met matalash nga papa polita papa nena Charlie papa songra shualuka. Elos tleye lomshan ringa usom nengkoye. It's the same concept, same attitude. Intakain siyas kading kalim gela. We were created in the image of God, kading worship, glorified. Omit malam ngarang. Pa may na kading loing na ketchum na non kos. Kada loing ta na may ngan sila sis. Na may tlash ngatin na molkan na lakat may na takay met. Pangan may na kading di apply na ke 2025 and years beyond. Kula malap kaksakin kat ke litina mo we backflat ma or in kaksakin kat ke Molela. Elusin nasin met melem. Tasak the overarching team si ma kat li kalangan pa met matalash nga li 1852 apply ustalom shenri shengan. They were spiritual led, spiritual ready to move and trusting managawa na sin God. Interest kali kung kulang malap kaya akketeyac wubu kada takan kali ara kada siba uskom me na ke pala kadin takan na me akolin matlash ne na me uskom me kon kali ke proy. Okay. Kat facility kin skong. Wala. Kung kulang malap alle Mamtang na take notes, alle extensive na pa malitilungan. Kat kulo kaksakin kat kastan mat nagawa. Ara ke pelsinge. Tigin nas katakalin mat klas nga. Verse mit. Amen. Praise God. Kulo malap chanisikra. Asmalinche kulo malap. Sham yang alsiye. Fos singan migos na kisyon kos. Yang alsiye ngariti. Fos singan migos na kisyon kos akal miyang. Kelos pang nasi ngafa top kolos. Kelos shun mo ngaye ngafa mata yujolos. Ngafa mulos le akflachelos. Ngafa sang mo lois na shelos e mo lolos le. Kulo malap ke samsukungan. Pepe Luan Carter tuwa kulo kaksakin lem card ke mo wala na lash kulo malap. Tanya Mikrai, amen. Kulo malap. Jenny Sikra, amen. Glope. Shre Klein, tuwok loki shilen sa siya appointment nagawa kulo malap. Tigin perle. Tuwa na siwos kulo ke malutlut bola na ke was mutawaek aru kulo malap tigin. Nikos kutong niya ngon matal. Nikmet pleasure kaslan may chaluti kenin God. Kulo malap. Nga mo siya force makatsaga. Siya kluk pangay siya force makatsaga kaya. Kataga me likiyac kaya. Masyak luapangan for syak lang alim katlan Israel ngata Molela met mo shuflom e shalom pa ma in met tol nasik netok. Tarakta ngafa kingela efa tiesvil oinge. Ngafa akflatia plesha ngamata ke sia Samuel pangan sia Samuel lu tolngol pataka ke masina no.
Pat kulo malap na karke kumdikian. Tamtal Srui Bruce tuwo kulo kaksakin kat kesi lain sasia mo sasia kulo malap. Kulo malap ke forcingan patre de la pianga. Tiani sikra kulo malap tiani tamtal kulo malap ke Artluman kulo malap ke Sia tiani nga nigila mesingan. Ama siya ponso ko masya kya ke meta siya sumasya so ko meta tikin. Tamta chani ko na kalemye. Kalemye. Kadinte malap tiani. fulweliye. Prokila Nathaniel tiwo kulo kaksakin kat papa ke mo wolacna kulo malap. Tamtal genye kulo kaksakin kat ke mo large tuwon na si was kulo malap. Tikin ko muna tiani la lengan. Amen. Mana paising afak payment alo kulo malap. Kaksakin kat. Kulo kaksakin kat. Ru Charlie tiwala na. She is on saptal yo for single makers. Wala ready. Right. First minute. She is on for single makers akal myang. Nimet kos lang si fela, kakadena malan fela, kos fin lang si fela, kos tie lang si papa. Lo malap tigine likiyac. Tuwa prescott lo malap pe. Tuwa kaksakin kat, tuwa tigin mekil, tuwa kaksakin kat ke lang si kabulal. Kalim ke kasha yoklal papa William ilaningan in kasha mit matalash, melim ke pel kuluksya. Kulo malap tigin tigin tres kalaman fakya mo William munkaya tamlil je bukash ten lang ten wanan fakya mo shaynelo Sham and Masashit. Brother luangan walang William munkaya pag wanan akalamya ke source. Damit melim nga sumti mit pangan mit ngan tagway ni na kay manap. Menche wo si bangan. Menche wo collectively mit melim ngan sumta na pangan mit ngan ako lapen. Men masing ay ke papa singa na then a self glory. Aw. El ngata la me todo na sin papa gasto mal sayangan pamtawag ko ya fala ni fin fukulingan. Papa sama Pangan enjingan Paano bro papa kan bin tugil mo? Kan medal ud ke me inge skorol papa yamato ma utin chen som. In reverse le. Yeah, in reverse le utan na tamlilungan ashwetari Medal work their way through. Near Papa William. Man. Now she kung tao sa kaya ikas meta ngau bukas lang so next ma uden siya. O minut lang kung may sasla yeran phone mo ba yan mga sasla enal papa siya enal Terren mo ko yung ma papa Natsuma papa Natsu pangan tangal lang siya wanan mo pangan penin email ko enin Arsen illustrela pe ashwood. Ow. So anyway. En nga tiyanin ni Mehmet. Wait melim nga ba yung kwela. Pasok may swam si ba what si ngoye. Siya swam nga kumtala pel medales mon yak fofos minute mga met. We pena mix ki mga da masing afakin na ba. Som silan met melam nga na share maliganin ngoye. Nga kan fakang. Men lomalo singan ki somaan nakatitala oya singan fall na gemalutu chiga tesis gemalutu alla fall na pa mai ukasya kanwe mai tolu magat akat from kun pianya lan melem mai na kumne bangan leaders dal ante ya ke ma ya dal loin na ke mai na lu singan dal rela lu shafla dal ke chunlen mekor talaya no man na sum. That's very good piece of history. Bangan met kolo. Kenye tamtayal kulamalab me Columbus, Georgia. Tamtayal tiginis
CPU4. I'm not going to read this shit. This one make us. Okay. Forcing alyan na galong ul. Nikos kutong yang on matal. Nikmet pula sa kiaslan may shaliti kainin LEUM GOD. Kulo man la pagkatrita la Paing nga. Kulo man la. Kulo man la tiginis. Nakalo dahil fak Paing men tigin ke litina mo ulong. Kulo man la. Launching God. Ay siya ang alsiya forcing ul. Tagaral tigin Pauling. Kinan lanay. Lanay strong. Lanay strong. 4110. 4110 akal nimit siyangin. Nga wiowos. Nga katlowos. Nimit lela katay na main aksyangan yukos. Amen. Nga fa kashikowos ya ro kowosin ko. Nga fa langikowos e molikowos. Ay kulang malap tigin. Pauling kum. Share forcing na some drive in chilom na ke basketball makatro siya to. Fuku ko yung ke. Pwede tingin tres ka. Amlet bowling kung kulo man lap. Then drive disciple bang. Bangen, ingin na spiritual aspects of life pa loin ka na wen ala fuku ko ligiban na drive in chilan. Tanda Jenny kulo man lap. Jenny umanla kum active na pa yun. Kulang man lap karslom. Karslom damdal. Damdal kamay. Kona strong. Warm. Afade tutumalek. O everyday kulang ke shilling sasha. Kulang man lap chardi. Sacramento, California. As malinche, tuwa pangos kulang man lap. Pat Sikra, Elashe, Minnesota. Well. And Nekaluta, Kartloman, 1 year Georgia. Tikin bangan met Plasha, Nalia Kaksakin got Kelitino, Bumping Nataga. Fact, amen, Ken. How much comments I said better go? By Clear. Couldn't the pleasure Vagat first met. Jenny. Tawag kay Royal Basel to. Tuwa email ta kulo man lang. Aw. Okay. Oh, Basel to kay kulo man lang. Na. Kulo man lang Basel to katakan long last na ngayon nakikawos. One matalal. To like mit kulacnsap kulo man lang. Na tamla si we are from Houston. Nepal bangan. Never. Okay. San Antonio. Namna sismas ngan kung push kian na. Kishik sukun me mouse to not in our mau. Shin put 2 months mo ikdas siya. Kat. Bangan el check la on suko siya sumas la on suko met in kaksakin kat finan Kosrae. Bangan match magat. Ke kun na yakingen na channel ma bangan. Okay. I was right on the spot. Kulo man lap me Jenny. Kulo. Bangan. Kaya bangan. Mamagat cover kayo wa maitan. Kaya metiki kat kaliya ay malmi ko bin kastain kaksakin kat kimetlash nge ki kay sifac makusi spajak. Ingan kasi kat o shot time lausha. Kat anapel na kayo wa. Bangan ko usin kas na ron Jesus iplash kaya bange inakasik maluto da. Akloge ashlowosan ngamo me maluto chinga taga tala na fall na ke bela. Takate kaliye ke pray. Takate si unsakolan metlash wiers midtown in sang kaliye. Na akollah na kelendi tu of inalang silan kat. Na Mr. Lipan na taka wala si sermon na dito. Ke masi makat front load dia ke mantea. Para na mising Messi an pressing teams go mataka na sila. Then gansang lamala sermon lala. Tigin makil kat finjak malen wikat. Manit kasha sineko. Then gantu kasha kat ke kasha klan secondary schoolan. Kafinne nake sinsyak si luma inda kakean. Nangata ka kepelan me
itawian in kain maluto chebe na masingay pangaki kadin wala si distinction ke belin man maluto si fun na nagipelan secondary school an bangan pesima me Q&A singa rek maganya or ale interactive sinsiyak to na kana rekle masiman ki standard listen commentary an ngan nagi introduction che se ka pasne ki kapo emem sige conclusion an ngan ke me thought to remember singan na context singan yokshiben da go pe me akketeyac ke kadin tala me sikerin belsyo na difference ka distinction si man rekle nagi pelan itawian pa feedback na kon ke manda me ka pacl nagi malut sige senrian ka relevancy lan Tuesday ka Wednesday tas ta Friday sette inga ni tutyang nage maluto chingan kadin tangalye pe kapoy mem singan in sang pon fay na may pangen o yesima me kat finshak in breaken ke facility class at ka kyaul me course Pacific Standard Time ngali me course in the Mr. Lipan le it course again me ke we wina ni lashwa le academy bangan na Mr. Lipan fakta ko kung gasta bang me akali ke pro na unso kung anta ko well and we've been well I think interest in chibakal wini shui lulap lash ke na kaywa ke ao she lusum la kataga long gas mol ke sami na lit course tiki ni la academy context shi she we be akketeyac la nge wang and prime na Paing afat na Paing bang mas main na katin loin na kengin na il shela il commit il fat na si kaya mo wang na pa mal ke si pero namni nga pa pen na taga aning siya ko la Jesus la follow Manigin la fkana il fat la Jesus la follow bangan si vela ma pro ni kakla ila follow kasi ka pa na ke Sunday school si ma tikin mek la tra fonye la mas mil ke mantia la kauli me ako betal ko siya na ucha nakate maluto tayo ta ko na Mwe Read na masing la Jesus le follow kad ela na kadin operate within the structure mawuliat letari Jesus el fakke son singala ko fosina gatolo let's so mako in fakil in lomshin papa tamal el malefolo when in Flok should give us every single person in this world a sense of urgency, a sense of me we sinin na akollah when proof ya ke tari la kauli o ukal noa now within that structure framework lan God command lan God Molela lan God that's where we need to operate within, not outside but within. Na ito siya narrow lane suko. Ito wide, it's narrow. Matulad fungi, matakola. Pang mas may nagadin, loin na kya. Bella kat. If you think you control time, kumne para, we need to come back. Look at the last 40 years, compare na kya ma eshik mga na, Jesus level up. Kakat mat ko sa akollah. Fingatli for the last 40 years, compare na kaya masap si Mayokimeta. May masap si Yokimeta, din lang si Katimit. Met, kain siya kayo, kain nganas kayo, kain nankas kayo. Fingatli masap si Yokimeta, armata ka metigikat for the last 40 years. Kadat ka akketeyac mga. Mekal min matal in supporti. Taka flock singa bay kat sikat na pa na kya kuklan ka. I think that for the last 40 years mo. Nara kata taka silpa narrow ya kading me key team so kumata ka kya mo me noang tana Molela. Wait na kya command line ka ope command line ka. Pa na makadash kami singin.
With that being said, kada flow ng gulo kaksakin kat ke met na wala matagal ke comment, met na wa petakam ta ke background no. Kat ke wa facility pro kaksakin kat ke yok na ke malam singe ke ko weekend singe ke met plus malam. Na kat shiba flow. Ilang chilan kat kada ka sermon me Sunday school wana tigin la kalamina haluin etaw. Ilang chilan kat. Kada wi na in akoklan kat len na kayo kadin taka akas makinye Molela si Paing Jesus la floko na passage na kayo may kekta na ke me kunokon nga on a daily devotion singa kapas na kapas na ke flok singa akas makinye kad na pay kadin wana fortune ni mekos ma akollah kadin ang kin fortune ni mekos ma lalifun bible kalami elos lalifun elos tinakola Naro, kat kulomalap ka aslan mo dang kulomalap ka week siya. Definitely taking interest ka lang ko. Proile, siya unsa kumalak ka lang yan. Insang kalya po kang lowos. Kat kulomalap. Tigin. Well, What na room? kaksakin God, lulap. In kalya to kanin lasha. Ang praile lash. Praile pen kumashuyan. Kipasali klasha. Finjakin mo ki kashalan God. Along sila na ki Dakalim you so singalon gosh fasi. Got rela pa palasha da siya playin manake wash in beol. Having said that, got any pray. Got kaksakin gom, got pa patamarsin kashaw. Ki mutawaek to kaini lash, ki magat mutayang nake. Got nishesyo the calling and dalamin kol got. Ki mutawaek nake safla. Eki got ka nakedusya singi nakilin lakumwikat. We might wish nake wange. Got lang sis feel pena. Or lakisin kaksak clash na siya. Ki facility clasha ka check pa na yun inekom. Shuke paus. Pain kat ka fin ni kafis kat na niyo. Komitala kat round yakle ki oye lan we loshingi. Panagat kishesum kat papatamash. Losien vulwas kinuktukin may unlom metiyum spay katle. Kat yatuin pray ke metlash mamda in berinashurla. Metlash mamda ke manasla ke mano. Ka fin na taliknadash makaul. In prison. Leila, kat nagawain ka na rik maganoya makatashkenge in kaksakin kom. En fototo bot na siyumniki na meta. Kasha, matwias na kawa. Ingan kasas na yung kulo ke komisik kasi nga na siya ke medo long lalgos, fasingalan ko ke longaul. Kadin kan wifac ke kaslom. Kat kaksakin kom kat papa, ke kunakon falatsing. Kasha matwias na kawa. Ke oye faka, elosin tiya tui. In fact, ke mas was paelom. Perilous time, ke pelsinge, katekantana, in Shrylak. Kadin na kadin kasta ke mas was paelom. In kain si karangan yak na siya na kewa. Nanak manas na siya ke makluk na kewa lash. Aknas na sikat. Sivil pe awi amatanin siya ke mas was paelom. Kat kulomalap na siyong nakum katlash. Eke facility clasha, katlal fungila kalan ngan medalo me wikat. Kay name, katlal fungi ke wen kulo si fan nantum Jesus Christ. Seta ka misa fin saksing, tukunen dolo will become the first fruit in akademia, like katangla. Kalya katangla makuluk na kewa. Usye na siya matlalal fungila, ma akademia ke si testonika akor fasingawul, tolun ke singalal gosh, pakat matatapan ke pelsingi. Kinem kat falatan alash katinge sapay katle. Amen. Malap mangan siya flalash ang ansi unso kong insang kaliye metlash ke muralash midtown payak siya fiyo na pangaon lalosa.